Hello Jazers, be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol and tobacco. Research paper research plus review paper plus opinion. Hi som thum pakwa ka publish ve to a. Hetianga tam publish theitura ni tinaka hun mandan le PhD student tha pangai takni ve theitura zingara changa zanga mudon thenga ni tinka hun mandan atlang pui point som karon share on jewa nangi poina in nuna in apply chuanin in log pui do na ni amma sabera chuanin zing ka har hian ka thohal zing ka har no hian phone khoya Instagram athil han en kolte YouTube athil han en kolte Facebook athil han en kolte engma ka tingai lo zing ka har chuan thohal top kha a thaber a chan jomo zing har to no han chi ne sek te hianin dakar chan ve dakar khatte kan lo mu hi le thina chuan ani lo ponin khuma kan oma kan zoya khami kha a thalo ka tia chuwa chuanin zing ka har to chuanin thohal top enga khowot point se like kha a thaber productive du chuanin zing har to chuan thohal top a panina chuan khum siam nge thil dang ti main a chan chu tia bedsheet te kan ti fai kan ti mama kan blanket sing te kan khet fela thosi len te ti engkim kan ti fel khan mo thil dang engma ka ti ma point okay voina hianin thil pakhat ka achieve ngal chuwan chonin ka thlok hianin feel good hormone dopamine hormone kha an release ngala chuwan chonin zing kan har kan thol lima tangin okay thil ka achieve ngal khami feeling kha a tha ni mo chuan a pathum na chuan a thei chuan a pathum na chuan karumi ka phiat faya thil te ka rem fela hade ka tinge nge ani a chan chumo ka soi to ang tho khan khum ka ti fela okay thil ka achieve to tuna room ka ti fel le room ka phiat faya lo pon chot te ka not faya okay thil dang ka achieve le to zing tholi ma tangin kami dopamine chemical feel good hormone kha thlo khana release bel zela kami kha tak satana tha ke mani min ti feel good min ti feel productive ngal emema chuan appalina chuan zingkara thohenin tuin thathi poimo achan chumo zan khoa in kan muwa tuing ma kanin lawa kan dehydrate baka pumpuyal sarnei tan te phei chuan zingkara hianin tuin tam hi poimo a ke phei chuan in breakfast ke ma hianin tui hi liter khathi ke in nge ya vele khata in pu pangai lawa zoi in ti khani in ve zeu khanin breakfast ema hian tui liter khatal hi ka in nge thina ni chu apalina ania tui in that mo chuan apanga da chuan jima cover workout don lo mani chuanin heta rooma ka oma paperwork in na ka thok tan hal mai thina ni hei apoimo a chan chu I thut khomwana hetia han kwal vel mei ti vel kha hunowi oma productive taka ni tin hun man kha a thabok si PhD student tan phei chon mo college zir lai tan te pon ni vekang tin naktuk zinga hen enge ti tur ka nei ti kha azan masala ma hianin lo plan lo ka he to do list ang chi te kha lo siam lo khi a thae me mani point dang le ka kalmain tip pakhat ka hril cheunga WhatsApp group hi ti han ke main kan neya atira midang ka eta anwa midang kha okay ka soi to pa WhatsApp group hi ka siama WhatsApp group siam to zanin ka thian nu ka eta mo mi support em to chuan chu mi group a chuanin to do list ka ni tin ka ti tur hati hang ka jek choka ani lo poni ni tin ka thil ti to ka complete to task ka ji ti zo to ang chi ho khati hang ka jek kha zela he ka fat nem to ve ti tur ka wanga ve o ti khan ka khan in min drive ve thina ni kami kha karon share cheuni chomo tips chuan aparuna chuanin khuwa vopon avolopon always take a cold shower tui vote in bol hi atha workout zo phei chonin tui vote in bol hi atha achan chu tui vota kanin bol che hianin tui votina kan taksa ron si hianin kan taksa in avot laka in venan ti luma tuma wang hanin thisen kha apam thanga la khami khanin blood circulation ati tha bp sang tan te pawa tha blood circulation a that khanin ke mani kan har hok hoka chu wang chuanin tui votin in bol mai la in bol line vot ma se in bol zo hi chuanin tui vot pon in bol mai la kan taksa hi alum ol mani khami kha zingkara I workout zone ni pon or I na I thok tan hal
emo na I thok tran hal lo ni pon zingkara hi chuanin ke mani min ti harwang nan hianin tui vote in bual nge hi a tha ka tia khami kha point paruk na ani ten a pasarina chuanin breakfast skip mi lo tur hei a poimo ka ti a chan chu tui nang che khan zan khoi neng ma ka ni lawa chu wan chuan zingkara hianin carbohydrate rich food ni lo fiber pai tam le protein pai tam breakfast hi a thei ram chuan e tha example a chuanin zingkara hianin roti pahni chuan artui kanani lo chuan artui chum pum ni le purun sen hi ni tina ka breakfast ani ka thlak lo shim hemi hi ni tinin ke ita pani chuan khami khanin ka metabolism te busa chuanin ka concentration te apui boka breakfast skip mi lo turani a chan chu kan ni lenga na thata ka kan tho theina na kan overall performance kha ashril tu kani khami kha sharing donia chuan a pare na chuan mo lepa kan vakala midang te nen kan om khoma mi chi sang kan huwa chuanin mi tam tak ka hmu te chuanin an gossip thina ni thil ho mai an soya an om khoma hei va ti na televise te chu a tha amaro chu khatiang khang ngai an neya ing tik lai puatia gossipa te ti kha athalo hun khoral na lian berani abigin PhD student tan phejanin midang le pa valena te thil ho mai tia chu pa chan chu ti na te research tu ting chana te paper publish chalem lawa tianga thil ho mai va soyang chi kha enga ta ma tang kai lo chu wa chanin I tianga hei enge mi rel gossip ti meang thil ne va soyang chi vel khanin hun hi khoral du mi lo turani tenga min miron soi pu tenga min miron approach a ti ron initiate an tum pon khatiang lampang ani kha chuanin enge ignore top mai tur hei khatenga chu ko soi pe lo tia ti top mai tur a thaber a chan chu self respect ania khatiang soya hun lo khoral te kha chu a tang kai lo mai tin a pakwana chuan mo hi a poimo ka tia ti tur a oma tuna iti thei ngal chuan ti ngal ro delay su postpone su chu ti lo chumo iti thei ti shereng ma se iti lo wang khan I ril ro om reng don a chan chu iti thei reng I du chuan ama ro chu iti lo wang khan I ril ro om reng don khami khan in tu lo dewa stress te sia bang che chu wan chuanin ti tur nei chuanin tuna iti thei ngal chuan khami na kha ti ngal la ti zo wat ro tin muang chang a ti po ngai lo rang taka quality maintain a ina kha I tho thei chuan thok fun vat ro engma puina om lo tia muang chang a tia ti vel kha ke chu ka ti vak lo a chan chumo quality ka maintain that thowa rang taka ka nai ga zo thei chuan kha ti kha thlang zo thre them khami kha point pakona an chu point pakona le point somna karon soi dun dei ni hi point pakona hianin do not postpone any work do it immediately point somna chuan if something can be done, do it quickly, but maintain the quality. Kami kha amingin research paper samthum pakwa vel ka publish ve to ka citation hi 253 vel ninga shia tin research ge da ka index h index 11 ya Google Scholar ai hanin 10 ania ka shet solo chuan khatiang kha ni tin de thowa ka hun man dan 2021 atang khan mo 2021 2022 tu na 2023 ani ta ni tin hun kalong hang ve thina productive theyang berin hemi hi ka ziak chok ve 10 rules I follow to be a top tier PhD student ka ti ve a repeat le lokang number 1 when you wake up get up immediately do not touch your phone no dreaming again no social media nothing when you wake up just get up apathina chonin make your bed that's going to make you feel good it's going to release your dopamine apathumna chon sweep clean and reorganize your room make your bed ang thohan it's gonna make you feel like you have achieved something already mo kha apoi mo champalina chonin drink 1 liter of water before breakfast apangana chon work out or start working on your task immediately chon parugna chon take a cold shower pasarina never skip breakfast parena don't waste time by gossiping apakwana chon do not postpone any work do it immediately somna chon if something can be done do it quickly but maintain the quality kami kha ani in lo pui ve ga ringa in lo pui chonin comment section a hanin ka lo pui teron ti ula alo motang tin ka video in lo like che
tin ka video hi in lo like the in lo share thai be jon kalom le zuan wa tang okay be different be unique be exclusive stay away from drugs alcohol and tobacco